دما خوش ببینرین هجای رو 28 سبا 2022 جه روژان جه روژا دوشمه جاره کدم بویر او روژا و سرکال سرانسری جهانی اوکراین او امی جه حول بدن دنابا بلتنا خویا جهانی ده روش او حلوستین لجبو اوکراین در کتن پیش و بینرین هجاره پیش کش بکن. بله جاره کدن دما خوش ببینرین هجا ایرو تام پنج روژن کش بو پاراستنا سرخوابون آخوا ارتش اوکراین اوگل لدیجی یک جهیزین هری مزنین جهانی لبرخوا ددن جبر شری لولات حتی نها بیتری 305 سیویل هاتنه کشتن دناوان ده گلک زاروک جهنه روسیه ادعا دکه کو پیش دکه و ارتش اوکراین جی دبیجه وان کاریه حتی نها ببرخوادانی آخوا هیز او لذا هیز اوکراین روسی جی بدن راوستاندن. افدر پایتخت اوکراینا کیوه. پایتخت که کوشف دنوا تاریبون و دنگی چکان ده در بازدگه. صبح هاویجی برماهین شر لدر دور خویادگه. روسیا 24 سپاتی ده لدشی اوکراینای شر دادست بگیرن. شر لباجارین لقراغ دریا رش دشوار بویا. Por lo tanto, la propuesta se adopta. وزارت تندرستی را گهاند که 14 جزاروک 352 سیویل مرنه. Группировка войск Луганской Народной Республики при огневой поддержке вооруженных сил России. وزارت پاراستنی روسیه را گهاند که ساحه هوایی اوکراینای به تمامی کرنه بن کنترولی. وزارت دیار کرد که یکینین روس باجارین بردیانسک و انرهودار این لباشور و روشلات اوکراینای نه خستنه بن کنترول خواه. لگوری نوچه اینترفاکسی هات را گاندن که یکینین روسی در دورا سانترالا نوکلری زابوریز هیزهیا کنترول کرنه و سانترال با آوه که آسایی دخبته. ارتش اوکراینای را گاند که وان لزا ایریشین هیزین روسی هیدی کرنه. Бука, я так думаю, щось вони... Це він тікає, походу, цього бука, я так думаю. وزارت پاراستنی اوکراینای دیمن آرمانج کرنا کنوی روسی یا بریا بالافرین بچک یم بیمرو وشاندن. Бажаю здоров'я українських героїв. 5-та доба повномасштабної війни. دوی نافبریده سرکوماری اوکراینای ولودیمیر زلنسکی به داخویانی اکراگاند که وی گرتین دواری شرده خودی تجربه بردن. زلنسکی گوت گرتین که ازمونا وان آشر هیا وی بینه بردان. به وی آوایی وی کاربن تاوانین خواه لجهن هری گرم این شر تلافی بکن. لپایتخت اوکراینای کیف سری سبه قدخیا درکتنا درو بداوی بو. گلی کیف جی جبورا کرنا قدخیا را جستارگهان درکت. سری سبه لپایتخت کیف و باجار هارکوف ای کدویمین مزنه تقینان رودا. Над всей территорией Украины. Всего с начала операции вооруженными силами Российской وزارت پاراستنی روسیه اشکره کرد که دو اپراسیون لشکری لدیجی اوکراینای ده 1067 تاسیس لشکری هاتنه ایمحا کرن.
بینرین هجا یک جروجف امجرین سرکین کل سرانسری جهانی روشا لأوکراینیه لأوکراینیه گشتن هری داوی باندوره که سرکه هم لناوا ولات هم جی لسرانسری جهانی دیگه لبریا که ام دربازی روشا لناوا اوکراینیه ببین ام دسپیک دو لیدرین که هری زیده دناوا وی هفته دناوی وی لسرانسری جهانی درکتنه پیش ناوی وان تیم بلیف کرن بو بینرین هجا را که مگه قالاوان بکن یک جوان ولادیمیر پوتین کو ج روی خواج تایبتمندین خواج شیوازی خواج کسی که کو نای فیلم کرنه و اف یک جروج هاتی لسر دستراداریا روسی و حتی روژا ایروژی و که کسی که خوینسارت ناس کرن و بهیس و که یک ج لیدرین لسرانسری جهانی این هری بهیس تیب ناس کرن لعالیدن ولادیمیر زلنسکی کسی که در هینر سناریست شومن لأوکراینی و هات ناس کرن حتی سالا 2015 جی د فیلم و شومنیا لسر اکران اوکراینی ده پر دهاته دیتن د سال 2015 ده ادی شکل کی جناوی جهاد گهرتن ناوی وی د ادی د سیاسی ده درکت پیش برولا که کو د فیلم که ده گرتی ادی شیوازی وی تماشا کرنا ویاش بو روشا اوکراینی جهاد بو گهرتن او دوی چارچوبه ده سال 2019 ده دی یکی چلی 2019 ده بریاردا کو اوی جبو سرکوماریا اوکراینای بکه و هلبجارتنان او ده هلبجارتنی ده جی جسادی هفته دنگ اوکراینیان بدست خست او بوی آویجی جی خواه لگل اوکراینای دا آوا کرن هرچی قاسی ولادیمیر زلنسکی دنگ که زیده استاند بوجی لی هر تم ده هدف او لجه رخنه بو جبرکو ت باشخانه که زلنسکی یا دواری سیاسی ده نبو او اف یک جی هر تم وکه رخنه که سرکه جبو زلنسکی دهاتا گوتن بلنها اف خریطه یاکو اوکراینیا هفت ولاتین جیران خواهنه او اف ولات هری مازن یه پارزمین اوروپایه لی جه 24 سبات حتی انها هیزا هری مازنیا جهانیا دوامین روسیا لدیج اوکراینا ایریشک دایا دست بکرن او دخوازه اوکراینای جبو خواه انگو بجاره که ده لسر روسیه بده گریدان بلینها شری هری زده یه لأوکراینای جی لباکوری ولات و هر وها لروشلاتی ولات خواه ده در لحریما کریمی خواه جه سال 2014 و هیزین سرکه هیزین روسان حریم کنترول کربن و جوی روشه حتی نها ایدی کریم لسر خاکا روسیه تی پناسه کرن لعالیه کدن لحریما خارکوف یک جه باجارین هری زیده جروشا دست بی که حتی نهاد ده هدف روسیه ده روسیا ایریشن هری دجوار لسر وی هرمی پیکتینه هر وها پایتخت کیف جی کو یک جارمانجا سرکی روسیه کو دخوازه بجاره که ده دست لسر پایتخت دینه او ریوبریا هی یا ولاد جی جاره که ده جبده گوهرتن لعالیه کدن لعالیه روش آوه اوکراینه لحریمی جی بطایبت لیلو یک جی باشاری هری سرکه یه اوکراینه کن هاتی ناس کرن جبر کو همو پشتوانیا کو جعالیه ولاتن یکیتیا اوروپای و هر وها ج ولاتین کو جهانی کو خوازن پشتوانیا کیف بکن آلیکاریا کو وره و دسر بریا پولونیا دسر لیلویره در بازی اوکراینه ببا او لحرمین پیوستین اوکراینه جی بلا ببالی نها شرکه هری دجوار لحرما لوهانساک و دوناتس و لعالیه کدن جی لباشوری اوکراینه هیزین روسی هم جعالیه گراوان و هم جی لأودیسا شرکه دجوار یا لدجی ارتشا روسیه دا بو دست بکرن بله ده همان چارچوبه ده جی با طایبتی ده سردما داویه ده افراوش هینه کدن زیده تر هاتا گوهرتن او سناریو اکو هری زیده یا درکت بیجی او بکو دو لیدرین کنها ده نوا روژین داویه ده نوا هفتین داویه ده هری زیده قالاوی تکرن گلو و بکار بن رفشو هی بجاره که گوهرتن انگو در هنری فیلم شومن اوکراینی ولادیمیر زلنسکی یک دناوا جهان ده دناوا روشن داویه ده وکی یک جلیدرین هری ببریار تی دیتن گلوی بکاربه مینا فیلمه که کو سناریستیا ویکری انگو فیلمه که کو نویساندی انگو شومنیا برنامه که کو پیک آنی بکاربه اف کریزا لأوکراینا یا کو ایدی ده سالا 21 ده وی جیخوا هر تم بمینه و به سناریو که خوش به فینال که داوی بکاره به روش بده گوهرتن یا نا برسوا وی که جی و د نوا روژن پیش ده هین با آوه که زیدتر و زلالتر جی در بکه پیش ولی بینرین هجال عالیه کدن ایدی هر کودچه
زەختên welatên Yekîtiya Ewropaya li dijî Rusyayê zêdetir dibe, biryarên ku diçin tûntir dibin. Di vê çarçovê de Serokkomarê Ukraynayê Zelenskî ji ragihandibû ku 24 saetên li pêşiya wan 24 saetên ku wê di stratejiya Ukraynayê de hebûn û nebûnê bide guhertinin û ji ber vê yekê krîtîkin li aliyeke din Yekîtiya Ewropayê jî cara yekemîn di asteke pir zêde de bi qasî 450 milyon dolar wê çekan ji bo Ukraynayê bişînin, wê piştevaniya wê bike, wê sotemeniyê jê re bişîne û bi vê awayî bertekên herî tund jî li dijî Moskowayê nîşan didin. Piştî 5 roj ji êrişa Rusya li dijî Ukrayna, îro cara yekem wê dan û standin pêk werin. Через це ми часто не помічали Serokkomarê Ukraynayê Volodymyr Zelenskî beriya şandeyên Rûs û Ukraynayê li Belarusê dan û standinan bikin, daxuyanî da û got. Di dan û standinan de mijara sereke demildest agir beste û divê yekîneyên Rûs ji Ukraynayê vekişin. Serokwezîrê Ingîlîstanê Boris Johnson û Zelenskî duh bi telefonê hevdîtineke kiribûn. Zelenskî destnîşan kir ku li tevahiya welat şer dewam dike û di vê 24 saetên pêşiya me de ji bo siberoja Ukraynayê xwedî girîngiyeke krîtîk e. Hem wextîvan daxuyaniyên Zelenskî Yekîtiya Ewropayê jî zextên li ser Rûsyayê zêde kir. In Ukraine, in our neighborhood, and in the European Union. Nûnerê bilind ê ewlekarî û polîtîkaya derve ya Yekîtiya Ewropayê Josep Borrell di axaftina xwe de cezayên nû yên li dijî Rûsyayê ragihand. Josep Borrell ragihand ku Yekîtiya Ewropayê weşanên RT û Sputnik li Ewropayê qedexe kiriye. Borrell got balafireke Rûsyayê jî wê nikaribe bikeve qada hewayî ya Yekîtiya Ewropayê. Her wiha Yekîtiya Ewropayê di dîrokê de cara yekem wê bi bihayên 450 milyon euro çek bi bihaya 5 milyon euro sotemenî û gelek amûrên din ji bo Ukraynayê bişîne. Di nava amûrên wê bên şandin de balafirên şer jî hene. Ji derveyî Tirkiye ji her devera welatên cîhanê derbarê aboriya Rûsyayê de biryarên cezakirinê girtine. Li aliyê din Konseya Ewlehiya Neteweyên Yekbûyî jî biryara pêşnûmeya ku bi bejdariya 193 welatên endam desteya giştî Neteweyên Yekbûyî îro bi mijara Ukraynayê bi awayekî awarte bicive erê kir. Wezîrên Enerjiyê yên welatên Yekîtiya Ewropayê dê li Brükselê bi awayekî awarte bicivin û civîn li dal bixin. Wezîr bi fikarin ku ê Rûsya gaza dişîna Ewropayê kêm bike. Bi vebûna pisayasê re rûpeliyên Rûs li hemberî dolar ji sedî derdora sî nirx winda kir. Bi van bûyeran re niha hemû awir zîvirên serhevdîtinê an godan û standinên Rûsya û Ukraynayê ya ku Belarusî têkirin. Berîbînerên hêja ji bo Ewropa zexta li ser Rûsyayê hîn zêdetir bike, çarçoveya cezayên xwên aborî jî berfirehtir dike. Yekîtiya Ewropayê ji bo cezayên Swift ê ku got em bi biryaran ku Rusyayê ji pergala darayî ya navneteweyî û aboriya xwe derxînin her çi qasî di vê warê de bang dihate kirin jî lê beşeke ji hikûmetên Ewropayê bi awayekî erînî nêzî vê pêşniyarê nedibûn herî da wê Yekîtiya Ewropa, Dewletên Yekbûyên Amerîka, Ingîlîstan û Kanada bankên Rûsî yên ji sîstema Swift derxistin. Sîstema Swift çiye o wê bandoreke çawa li Rûsyayê bike em bi hev re li vê dosya nûçeya xwe temaşa bikin. Swift navê sazomana darayî ya navneteweyî ye ku dihêle bêyî sînor pere ji cihekî ber bi cihekî din were şandin. Weke peyv komeleya ragihandina darayî ya navbankiya cîhanê pêktî. Ji disit welatên cîhanê bi giştî 11,000 sazî û bankên darayî endamên vê sîstemê ne.
اف سیستم 1973 هات آواکرن و ناونداوی لبروکسلیه. لی سویفت جبانکه کفن شوپیه کو ام دزانن پر جودایه. او مینا پرگلک پیمانان آخورت کو بکارهنران آگاهدار دکه کو پرین هاتی و گوهستن جه حسابی که درکتیه و کتیه حسابی که نشاند ده. هر روز زیده تری 40 میلیون پیام بریا وی سیستمی تنشاندن و بتریلیونان دلار دنافبرا کمپانی یانجی حکومتان ده تینگو هستن. سویفت پرگالک کجالی بانکین امریکا و اروپای و آتی آواکرن. زیده تری 10,000 بانک و سازی دارایی خودی توراز سویفت نه. سویفت رید ده اندامین خواه کدراوین خواه یه ناف نتویی با اولهی بکن. دماویه که دیکشی بیکو تماشایی پولیتیکای سیاسی بکد دمشاندن. لی 2012 ایران جه سویفت وکه بشه که جزای ناف نتویی ین لسر برنامه ویا نوکلری هات درخستن. ویه که جه هشت کد آسا بازرگانی ناف نتویی ده جسادی 30 قزنجا ایرانی کم ببه. نهال ور پرسا هری زیده تکرن جی اوه. کوگر روسیا برنامه سویفت وره درخستن وی باندوره که چاوا بکه. گر جزایه که وها وره سپاندن وی شرکتین روسی نکاربن پرین خواه زو بگرن و قردین خواه بدن. هرچو قاسی او یک بخواستن کبریا بانکان وره در باس کرنشی لیجبر دما ده خورچ کرن و لیچونه که زیده تر وی موسکو بخطنگاویه. روسیا بریانها دما کو 2014 کرم تبلیغا کا خوکر گفا دورخستنا ج سویفت لید هات خوارن و دمی حکومت روسیه گوت او یک راگهاندن آشره لحطانها گلک ولاتین اوروپا به ارینین نیزی پیشنیاریا فرس کرنا جزاین سویفت نابن او وصادکارن کو او یک و باندوری لسر روشاوان شبکه. لجهان دجبرین شر جبو پیشی لإيرشا روسيا لسر اوكرانيا بگرن لقادانن لدهان ولاتین جهانی بیک دنگ و یک سلوگانی خواپیشاندان پیکاتن ده چالکیان ده بانگا داوی آلینا شر هاته کرن تنی لبرنی بسط هزاران کس لقادان بون. لروسيا تبي زخت وقد خيازيدا جارك دن دجبرين شر هلوستا خونيشان ددن لباجار ستراسبورغي دناوا حزاران كسيدا خو پیشانديرن لدشي شر بان كرن. پولیسین روسی خو پیشاندیر بعرده کاش کرن و بنچاف کرن. وزارت کار هندورین راگهاند که 630 کس هاتنه بنچاف کرن. لپایتخت موسکو جی همان دیمن هبو. اف درجی کومرا چکیاییه به حضران خو پیشاندیرین لبر کنسولخانه روسیا لپایتختا پراگه ایریش لدجی اوکراینای شرمزار کرن. لپایتختا اسپانیای مدریده بیتری 40,000 کس جبو اوکراینای داکتن قادان. لروما جی همان دیمن هبو. اف درجی پایتخت آلمانیا برلینه. برلین جدجبرین شر تجیبو. لگوری دانین حکومت بیتری 100,000 کس جبو اوکراینای لقادان بون. بسادان خلکن لپاریسی بهلدانا الله اوکراینای پشتوانیا خود دیار کرن. دانمارک جی بیهل وستنما خو پیشاندیرین لپایتختا کوپنهاگی کومبوین ایریشا روسیای شرمزار کرن.
li Brîtanya bi rojane xwepêşandanên dijberê şer têne darxistin. Li Londonê careke din qad ji xwepêşandêran hate dagirtin. Her wiha beriya leyîstina maça Scholz û Liverpoolê alîgirên Scholz alên Ukraynayê li temaşekeran belav kirin. Ne tenê Ewropa, li welatê rojhilata dûr, Japonya jî piştevaniya bo Ukraynayê hebû. Komeke xwepêşandêrên kombûyîn dijberiya xwe ya ji bo şer anî ziman. Li parzemîna Amerîkayê Bakur jî hêrsa dijî êrişa Rûsyayê li ser Ukraynayê hebû. Li paytexta dewletên Yekbûyên Amerîkayê Washington bi hezaran kes li ber avahiya koşka spî kombûn. Bi hildana alên Ukrayna piştevaniya xwe ya ji bo Kiev nîşandan. Ev derjî paytexta Kanada Ottawa ye. Xwepêşandêr li ber avahiya konsulxaneya Rûsya kombûn û êrîş şer nezar kirin. Berêbînerên hêja rewşa serka li serenserê Ukrayna me hewl da di nava 20 qinûçeyên xwe de ji we re pêşkêş bikin heta siva careke din werîn pêşiya we bibînin di nava xêr û xweşiyê de her şad û baxtar.